Dr. Johane lesimati kakhulu kokuthi unguye umprofeti lapha enenzana kumathapha uthi indzaba yenyoka yakhe umngoyi wakhe lesola bawuthatha lapha emaphoyiseni esigodweni imvisa abhlungu uthi koja ke sona isiciniseko lesiphelele nyalo ukuthi umngoyi wakhe utawubuya kodwa umlata besola ncembeta amncenga ukuthi akabuyisa umngoyi wakhe uthi indwa letawenteka nyalo indwa letimangalisa ngendlela indwa letimangalisako uthi ke ngalunye ihlangothi yena umngoyi wakhe bekatshelile ukuthi laba bekunene batasima babona ukuthi ude licala bese bambuyisela lapha ufikile la lo muntu nje ngikhuluma kahle lapha ngoba lo muntu ufikile la mngoyi ngoba abantu bathi silwane mina angisho ukuthi silwane ngoba mina ngumuntu lo ufikile mngoyi lana washo ukuthi sofuna kubuya ekhaya uqela kubuya ekhaya kulaba labamthatha ngoba kulaba labamthatha vele ngidawo ndlulisa nje ukukhuluma lokhu kahle kakhulu ukuthi abamlethe ngoba letiga latigila konya lo mngoyi bona batibona abantu ukuthi mngoyi usebenzane ngaqhaza ekuqaleni ukuthi mngoyi umsebenzi wakhe kulomsebenzi wami lengwendako wekusita abantu mngoyi wendani manje kungako into etinengi la titawumoshakala kakhulu ngalokuthi bathatha lo muntu omdzala kanti lo muntu omdzala vele umsebenzi wakhe kudla into letingathi tinemandla njengoba ngasho ukuthi nangene emakhaya abantu kuthiwa kunabolamlambo noma kunani ke mngoyi and umsebenzi wami ukuthi ubelula ukuthi afike adlele imimoya la kuleli khaya yonke lemimoya lemibi lekhona ufika adlele imimoya manje ke ngicela ukuthi ngoba emaphoyisa angitshela ukuthi bathi labatsala manje ukuthi ngibani ke lo ngiyena wathatha lo mngoyi kodwa ke sekufike ilanga la kuthi mngoyi abamlethe ngoba mngoyi lela ngamlanza khona ulikhulu manje utawugileka tigade inkulu lengathi namse ngiyawuphendula ngithini kanti ngakulunye ihlangothi uchazile ukuthi masola ngabuyi umngoyi utatibuyisa yena futhi ke kulabo labamgcinile batatibonela ukuthi batawenda njani kulandela lathi umngoyi uyafika onke malanga kuye amtshele emaphusheni ukuthi ufuna kubuya ekhaya. Ndzabeni channel maswati ngijustice wakadlamini na Kerry Carlos sikumathapha.